Selam dostlar, benim ismim Seyda. Bugün biz Abay Sabay ustaxonasida. Bu Leysan apa. Selam dostlar. Bugün biz kilem şigüü turunda master-class o'tashakmiz. Bu yetiştiruv bilmasida biz kilem şigüü, yün üretuv master-class o'tib kiramiz. Bugün biz narsa ishlaymiz? Bugün biz boqsha beziymiz. Qaysi tusni saylaysan? Qora tusni. Yarar beyaybat. Boqshaning kiri yog'ina kalkini qo'yib, rasmni tushiramiz. Men mana bu rasmni saylayman. Yarar beyaybat. Mana sen qarindosh. Rasmni shulay qo'yib, bektiramiz. O'rtasini qarindosh bilan butun kraylarini tushiramiz. Men irakni sayladim. Hozir uning ko'zlarini tushiraman. Seyda ana shunday qiziq tuslarni saylagan. Hozir biz kirgani kiyamiz. Kirganing ishga ilishin, boqshaning ishini tig'amiz. Ham uning ustki ilishi bilan qoplaymiz. Biz to'qimani naq etib torttiramiz. Shigarga o'ng'ayli bo'lsin uchun biz skoch kabi aybirni boqsha ishini kiritamiz. Kilem shibini jipni kiritish uchun biz uni boshda shibiqqa kiritamiz. Shulay. Onları shibiqni turaytamizda, Kilem shibi inasida shunday teshik bor. Biz anga to'g'ri shibiqni kiritamiz. Ham boshidan chiqaramiz. hamonları tog'inda bilakay teshikka kiritamiz. Ham chiqaramiz. Shibiqni olib qo'yamiz. Biraz tortamiz ortadan chiqarib. Bizning qo'la ozgina santimetr 5 jipi. Inani biz tulusini kiritamiz. Onları birazgina chiqaramiz, lekin nig'itib tortmaymiz. Shunga ko'ra u chiqqanda teshik qoladi. Shunga ko'ra biz azizlabgina chiqaramizda, onları 2 mm olg'a borib, 1 mm monda tog'inda kiritamiz tulusini. Inani tog'inda chiqaramiz, tog'in kiritamiz, tog'in chiqaramiz, tog'in kiritamiz. Ishidagi skochni biz qo'yamiz, boramiz, shunda uni tushiramiz. Ayya. Hozir sen yasab qara. Hozir biz bitgach kesib qo'yamiz. Ham yangi tusni kiritamiz.
Афәрин Сәйдә. Шигеп бетердең. Хәзер без аны кисәбез дә. Ничек матур булып чыкты. Хәзер тагын да салабыз. Хәзер безнең әҗипләр сүтелмәсен өчен без аңа сетка куябыз. Менә без безнең рәсемне сетка куеп үтүкләдек. Хәзер ул безнең әзер әйләндерәсе генә калды. Менә безнең шундый матур өрәк килеп чыкты. Ләйсән апа, бик зур рәхмәт сезнең мастер-класс өчен. Хәзер минем менә шундый вак-төякләр өчен матур букчам бар. Сезгә рәхмәт, бик зур килгәнегез өчен. Тагын да килегез, рәхим итегез.